จันทราจันทรงโลกันเปียชันตูกันเบียกมีกันปะเทียนอามินเทียงทางทุสเกาเซนี่เห็นเนี่ยกันครีฟาบูก็วันอีกไงนะคนกันโตนะเสกเฮกกันฟาเลชนะไอปุ่มเดียวมีกสิทธิ์อาเห็นที่กายกวันรัตเทียเห็นคนมีคนนะก็เล่าไงเกมาเตเห็นเกมาเตนี่ยาฮิกากันบูปีปุ่มเฮเกมาเตกวันทำไงนะเตเขามาสบิกเตียวันชิมก็ดูไอ้กันหัวขันตูกันหัวจัดตูนี่ทุ่มนี่เตียขันกันมาซันเดย์สคูลเลยค่ะซีเนียร์ทริปกันฟ้าเลยอีหัวคอมเวนฮัสเซ่จนจำไม่ป่วยหันพิเวตกาเสียงไก่ไม่หันเสตกาเที่ยวริดลงระเทนักเตหันไงโซลจนเฮติเห็นอันดำนักที่ลงดำนักตัวเสเวเซกันติจอาขันเทนเนสซีเลยกันกัลปินหายมอเตอร์จนนาจีเกย์ขกรวดนักจนเทนเนสซีไอ้หลัดตุกเล่มรัวลงก็เตะปังอาของขกรวดกันวักกัลจะเปรียดบักฮะเซ่เปรียดแค่เสร็จก็ว่ามองกันพันไหลเดียกันกระดมตีเรานิลินีที่ยังกระดมเราเองก็ไม่เจ้าเมื่อที่เห็นดำเราคุมจนทองทานหายก็ชิมโคเต็งหามอกันนู้สินะเฮก็เกียนเต็งหามที่เขาเก็บมาเต็งให้กรวดสมันเสลอริโกเซอร์เสละนิ่งนี่นาก็ชิมเตลายก็เตน่าเต็นนิ่งนี่วนพันขจกวันดำเดียวฮิกายก็เดียร์มีจงให้ปะเทียนเนี่ยเดียร์เวโกเซชิมเวโกเซที่ก็ดูจะอาศัยเที่ยวไล่ที่มีเด็กค่ะเก็บมาที่จงจะขันซาจนนิลินิจันเลยขันกันเอาเลยหาให้เจอหลังกันไก่ขันกบ้าตุกกันเอาเลยหาให้ขันปักขันนี่กับไม้เลยอากันโดปักขันนี่กันหูเลยอากันน้ำที่เขาอากันตัวค่ะกันเอาหนูปักขันนี่ขันพาสเกียวเจียมเห็นนักไก่โคโลไม่เห็นนัดดำโลจ้ามั่วสินัฟิดโลจ้าอากันเดขันวันทัดเสดำโลเสก็ดำเราจะอาศัยที่เด็กขัดก็เลยหายกันเคยกันกัลเด็กเห็นกันในนุ่มไงเตะกันเอาเลยกันฟ้าเลยจงอันที่ลงไอ้นุ่มจนที่ริดมีแต่ไงมีแต่จงขาขี้กาที่ขันวักเด็กเห็นอันดำหนักตัวไอ้จังก็ที่มีแต่ขากันโคตรล้นหนักแต่ขาวันชิมก็ดูจนท้องทันเป็นตัววันสิลกันฟ้าเลยซีเอ็มเข้มขาอันนั้นไงจังจะขันอาศัยขวจะกันฟ้าเลยเวลแต่ขาregister ขบวนตัวเปียกจ่อรำจังติเตค่ะทองชาก็ชิมพลันเตียวนลุดก็ดูเอสเซลโลตูฮีทองชากันชิมอันอาเห็นตุกุมฮีจ่อพุ่นดังเดียวทองชาให้กันวนชิมซีรีส์เดียวให้กันชิมกันมาดูมีจ่อปุ่มปักจ่อชิมเสลาโอเคกันซุปนักอีเฟียงเดียวอุเซ่อีโรลเดียวอุเซ่ที่กันดูจะอาคันซีรีส์เดียวกันชิมรำทอคันทรีกองทุกคนปะเทียงกันรักชิมจนทุกคนปะเทียนกันกองกันรักชิมนัวขันไบเบิลกองกันชิมไบเบิลกองดินัวเห็นตัวเฮถ้าจำหนักกองกันวันชิมเสียสิโคจะกับ PowerPoint ขับวันก็กะเปียกล้อเกี่ยมันนี่ชิมดิ่งพาสต์ที่นี่กันหาตามิจูเกี่ยมันชิมดิ่งกันหาตามิจูบอยปัตถ้าจำหนักเฮเฟียงเดียวที่เองชิมโลที่เฮชิมดิ่งกันดูมีจุดเสบอยปัทจำนักเฮจาร์ฟัตินินกันชิมเป้งมีกันจำเป้งมีไอจังที่เห็นสุลลัมเฮอีฟยังเดียวเสจนฮีจาร์ปินกันให้ปุ่มจันลงชิมดิ่งนักมองกันรัวดิ่งเสสลาวะใจดินดาซุ่มตูนหาปะเทียนให้กันให้เป็ดเลยนักมูลไงเดียวไล่สุลลัมไงเดียวกันมันเวลาที่เฮสะดุฐานะกันไงจะเห็นเกี่ยมาชิมฮิโจบอยปัตจำหนักตัวเฮชิมเสกันหัวขันกันหัวสุนีwhat is prayer ถ้าจำจุดใจอาศัยที่เตะขาวันชิมตัวเฮกันวันเปะโคลาเวsummer program ตัวเตะจน speaker ตัวเตะนุ่มเตะกันเปะโจลโคลาเวตัวนี้ตัวเฮเกี่ยมากันวันเปะนักจุดเสintroduction บันตัวเฮวันชิมมาสักดูมิจูใจอาศัยที่อาจนวันกันไหนเปียกโคลาIntroduction bentuk venchim kadumi zeda se dia chun in the Christian religion knowing who we worship is more important than how we worship
khi phá kan zu nak biak nak a hen zaitin na nang male kem ni pathian kan biak tina en a hoda kan biak mi asi a hoda kan biak mi pathian hi asi ti engal hi abi pichem mi jose we worship the one true God or everything done in worship is in vain pathian tatak abia lo mi kan se kan biak mi kan hal lo sia chon kan tua mi vial te pak palong long te an si te bon chem ka do pathian kan biak kan ti na ai na biak mi nang hal mo na biak mi hau asi nang hal mo ri hi nang hal tatak mo hal sat chung lo in i biak tak ngai chung le kri biak ina nai pum te ka i do ngai chung narat ko na in Jisu Christ na thei tatak ri lo sia chon pum naga na kut thien hana sak nak se thana cham nak se na mi thi jong tla ko se pak palong long te se chu cha ta pakhan na chon pathian do nak pathian a hauda asi ti kan thei ma sak abi pi tok cha kum thok kum tham thok te akhan thri kong kan chong thri chu pathian asi nak ta kha se thum kom pathian chu pa amma pathian akan sir tu pathian ai phuang ning ase bible sen zong amma keima chu pakhat ka se pathum mi ka se pa fa thiang thro mi ka se ti ai phuang te ka pathian tatakan biak se ajon thum kom pathian abiak mi kan si ti hevon chem ka do chung thum kom pathian abiak mi kan si a hen zeida abi pi chem apakhana abi pi chem mi chu bible he se arong chu bible chu pathian thinlung ai phun na se zaitin da ka thang that na se zaiben tuk nun chan je za da du zaitin ka thang that na se ti in pathian ni ai phuang na a thinlung aru an ai phuang na se pathian kan biak ti ga lai mi ni kan ni ziak ngai mi be fang zu de se chu ma le sirem ning cheu en pathian hi ma le sirem ning cheu kan bi ajon kan cloud dila ma le sirem ning cheu biak ning salau abia ning te biak ding he se ama du ning te en upati za te hin biak ding se abia thiang he pathian kan biak naka abi pito chun apan hi naka abi pi mi chu thacham he sa pathian kan biak tiga kan ma le long he ti thang tha seloen pathian achim mi jong kan ngai e ama sumpar nak jong thacham nak kan pe ama hi hoi kom na kan ngai kan hue Florida khem ka to akhan bihal na kan to e bihal nazi pakhat le cheu chung ro kan to chui kan to naka kan nau pa pakhat te ni bia ka hal mi chu zai si ti achon pastor kêu zai tik chana da pathian hai nai nei big tian ro ati ka hal zai tik chan a da pathian he kai nei big tian ro ati ka hal ti a pastor ka se baba siang zong kum riat thong ka kai chang e nan ka ruat tok lo mi cho ma question ka bihal nak te ka se ka ruat la zai mi sing ha ka ruat e ka chip mi ka le mi de si dia chon tha cham nak hi si ka te tha ka cham te ka chin lung e arit mi vial te kanun nak ka ton ngai chat nak vial te pathian se na ka phuang te ka hen boy pan ak pi ta tak ko ti ka thei te hen kai nom bek pathian hi kai ne bi ko pathian he ak pi shim ko pathian chim mi fa ka se ve ko pathian do mi fa ka se ve ko pathian ne ka sol nak vial te ka ngai thiam ve ko ti he tha ka cham leu do ka khan sa cho tha cham he khri fa kan nun na ka pathian kan biak na abi pi tok mi se ve ti asir shum ti te kha introduction of chim ka do e tha cham kan ti ti a hen chan ze ma zai tin da tha kan cham lai di kan thiam velo na da atha tok me chu zai tin da tha nan kan cham ok si ti kan boi pa ji su tha te kan chem pia
chú ni hena iru ati dingin kai tim mi chu se Bible cha akeng mi nan achun Mathai dalro chang kwa in chang lấy thum tiang kha vân câu chiều lo Mathai dal nga chang kwa in chang lấy thum kavan relai chu cha a hi ban tok hin tha nan cham o ase van chung khoi om mi kan pa namin thiang chu upat sikau se na pen nak chu rungtlung ko se van chunga na du na an tu abang in valai chunga hin tu asive ko se ni fate kan hel mi rol chu ne hin zonga hin kan pe to mini kan chunga thatlau na an tu mi kan ngei thiam na bang in kan sul nak kan thatlau nak chu kan ngei thiam ve ko tok for nak chunga kan phak ter hla mi thlau ba sin khan him tein kan kham to chu bracket te ka van sia mi kha pen nak no le lengan nak le upat nak chu zung za na chunga ko se mirang sa ka van relai pray then in this way our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Thacham hause. Dodukpa nakandot nakle navel ngi nakhi kansa athok thukran shane chanzem zatchu na dot nak zo na that nak zo na vel ngi nak zong he arel je kan thiam ton lo nihin ninga he bantuk te en nang ma thang thati kho ding in chan thana kan pek e thang that nak le thang that nak hla se podang dang nang ma kan e bia kan e thang that atua nafa pa shim ne azul tun hasen arak chon piak mi hika nafa len iru ati ding kan entem na thiang thrau pumpa khachor kan umpi achim tu se angai tu se nakan chom piak du mi ai fiang kho mi kan sen hanga na thiang thrau in rakan throi ko tin kham tu jisu khrim thang cham pa pathian a historical context e kam van zo si achon boipa thacham na khe Bible chunga mun nia hu kho ase a mun khan hak chu tui karel mi Mathai dal ruk chang kwa le chang hai thum akhan mu se a mun ni nak chu luk dal hai khat chang ni in chang li kha mu se Mathai ta he asau dio e luk ta he atoi dio zeronga ti achon mun nia achon piak min ha si cha khen se a context zong kha aidang achim nak mun ma a context apong kam kan zo se chon Mathai a context cho tlang chung chon piak nak ha se Mathai a chon Jisu Christ ne mi za pi achon piak nak na achim mi se siman se lo luk a chon azul tu pakhat ne Jisu Christ tha acham di nuwa azul tu pakhat ne thacham hi kan chom piak ve ko Johan ni azul tu na thacham achom piak na bantukin kan ni zong hi kan chom piak ve ko ti hal tika Jisu Christ achim mi achom piak min ha kha se e Mathai le luk da he kan zo se achon Mathai ta tu diu he atui kan khri fa bu zong ne
boi pa tha cham nak ti kan chim ti ga kan chim mi khese arong chu adi chel deu e atling deu chul hai a kan ni chin chia kho deu e kan ro na a khen foi deu ten akal kho cha khan se e kan compare si a chun kan compare sa chom ka apyak lo hite kan compare si a chun yellow highline ka tu ami khi ani khalo nak te chu se e pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Titiang so alaw natin in. Your will be done on earth as it is in heaven. Nadu nak chu valay chunga van chunga tu asibang in valay chung zonga hen tu asive se ti mi kha umlaw. Chun zemlo mathaya chun kan that lau nak kha ati kan that lau na ati na te luk a chun kan sol na ate kha te kha kan zau se chun tlompal te ani dan nak te kha ome mathai ta he sa short deu e luk ta he short deu e mathai ta he a sau deu ti kha he ka te von lang ter kadu arong chu mathai ta chu mizapi sina chom piak min ha se look hi chu azul tun ha sen long achim mi si ti te kha hi ge vandu asia chon thong tha le a van lu se lo a pakhat nak te a von chim kadu mi chu boi pa tha cham nakan ti me he zar fratin e chim ding en ki akan pek mi asalo azul tun ha sena thacham achon piak min ha se. It is a model of prayer ti khavan sim kadu model of prayer ti mini sim cho tha kan cham te ka kani zau chun ding mi he ga mathai the six mathai dal rok chang ko na ga chim mi cho chu cha hi ban tok hi tha nan cham ok ase te mirang hol jo pray then in this way ti ka chem Greek word amhan mi cho zeda si ja cho vakan hek pek ma lo thì khăn vẫn có follow back out Greek word amhan mi chu huge toss ti amhan e Julia chim mi chu translate mirang kan translate cha chun so chu cha a taos or chu cha a selo in this way hi bantuk in hiti hin ti khachem but a chim du chon mi chu mirang hol kan zau cha chun it is not what or how like hol cha atling tuk lo na en mirang ni chu 10 ka foi de Jesus is not teaching them what they should pray, but how they are to pray. Zay tinda thanan cham ding asi ti tu kha chon piak mina jose hi vachimu thanan cham fa te hi vachimu ti kha achim du mi achon piak du mina sala thanan cham te ka zay tinda bianan chimla zay tinda nan cham lai ti tu kha achim mi jose jo a contrast apong kang pan jo se achon mathai dal rok changa in chang retia khan zau sia chun ata chun mi cho Jisu Khri azul tun hale ama azul tun hale frasi por thacham ning chu thacham zia chu ani dang ba hau ti kha achom piak du min ha chu se zaitin da frasi min ha midet de por na ni tha an cham ti achun biak in chunga Dear riang mangin tha ancham chun mi pi ni kam hu na se ti en lam kama tha ancham khana ban tok hi in hin tha nan cham ding asalo nan ni chum adang diu ti in tha nan cham ding se ti kha achom piak du mi na chu se chun gentle popathian bialo min ha ni ancham ding in ancham ning ban tok nan cham ve ding asalo ti kha achim du ve min ha rong zong cho se zaitin da pathiam bialo min hani thla an cham ti achon biatam pi kan chim ronga hen pathian akan ngei ruwa ti an ruwa sulam angai satung lo mi bia khatam pi an chim hina bantuk mi dep dei pol bantuk mi zapi sin lo tha acham mi
mi zapi sin longa vir riang mang ikut clear tha cham mi bantuk silhau lam kam longa mi zapi iton nak lommun ma longa kut clear tap bu mi thi he tha cham mi vesel hau khanan cham te ka nan in khan te ava kal ulo nan in ka khar ulo thawa cham uti kha kan chopyak ten mi se chu zoom tu tha cham nun chu se lai mi ni kan ro ton mi kan pal ton mi cho zida se mi pi ma tha cham kan thong tok thei dan no se mi pi ma tha cham kan thong tok na te en private in tha ka cham lo mi kan sia chon ruat ngai o om na tha cham na mi pi ma na cham mi kha pathian ne chol han lai te kan rot mo tam điệu chu mi pi ma tha kan cham kho mi na en kan ma khan te tha kan cham mi tam điệu ding se chu do ji su khri kan chom piang mi se cho mi pi ma kut thlir rang mang mi pi ma thang pi tha chang kan thin long kan che ka hau mi pi ni akam hu tu ni apiang thar tok pathian do na thei tok tha acham khomya ka ro na se ti mi lung pu den kan kut na kan clear sol si achon pathian thil long atong lo mi tha cham nak si kha kan chin long kan che ka hau tha kan cham te ka mi mu mi ni thang that du ronga cham ding asalo pathian ni mu mi si ronga pathian lung ton kan du longa kan du rong to tha hi kan cham ding ase mi dep de po pathian bia lo min ha ban tokin tha hi kan cham ding asalo ti khawan chim ka du chun hi ti atiri mi chu cha hi ban tok en pat mi dep de ban tok selo en pathian bia lo min ha selo en nan ni cha hi ti diu hi thanan cham ding ase ati te ka hen zeda ase ti a chon apakhan na ga chim mi chu when we pray tha kan cham te ka hen zaitin da zul tun han e chun mi de pol na ban tok selo en pathian bia lo min ha sel ban tok en selo dang di tha kan cham lai ti a chun apakhan na a chun pathian when we pray we should address God as Father tha kan cham te ka zoom tun hani jisu khri azul tu tak na ni chon pathian khi kapa kan ti ding asa van chung khoi aum mi kan pa ate churi lang ter mi chu pathian he kan he pe tlei nak our intimate relationship with God asung loi tok mi pe tlei nak kan ngai mi kha alang ter mi chu se Father ti mi he Hebrew holen chun Abba ti khase chun Greek in chu Pater ti khase chuni alang term ai do tok me asung loi tok ding mi chu zai da si ti chun na phanu na fa pang hak chi angai chang mi na ni papa daddy ti ne nyam te an au mi khe aselo mama kanu kapa tin na phanu na fa pa te ni ne nyam nang nan nge ronga daddy ti dan an au kho mi kha hi alang ter mi jose atatanga chun aba father ti mi chu jisu khri joseph an pa an rak au ding an rak au na khas cho khakhado nang malai ke mani chun pathian asung loi mi pathian aliangan mi pathian kha Father kan ti kho chu hi mi zai po ni hen pathian hi Father kapa ti an nau kholo Jisu Christ chunga au mi long ani kan au kho mi le kan man kho mi sa Jisu Christ ni tha cham te ka kesma di do tha cham te ka pathian chu Abba Father kapa ti an au athi lai zonga kapa ti an au vai lam ta na chunga anun lewa pathian chu kapa tian au te ka Jewish mi phun pol han che tin an to tha an rak tim
Zaironga tia chun Jisu Christ hi pathian fapa tatak pathian sin arami ti asi ti tak ti kha anrang halau cha asa kha Jisu Christ ne pathian he ni niam te pa pathian he ni niam te an ngai mi do na pe tle na kha ama thong akan pek ve ama ni chun pathian chu kapa ate siman se lo van chung min ha ni chun pathian he zaitina an au ti achun van chung min ha ni chun holy 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 athiang ante pathian kapa tin au kho tu he fa pa long asa chu tlok en asung loi mi chu do Jisu Christ ni pathian hi sena thanan chamte ka kapa tin au veu ko veu akan ti chu pathian kapa na ti ti hen na cha asung loi mo ngol angai mo hiang tharau na chunga ase achun pathian kapa na ti ti hen asung loi zia athum zia nang hal samla Zaironga tharau akan pek mi Jisu Christ kan zume tharau akan pek mi di khado pathian chu kapa akan titer chu tharau ngei lo in Christ chung ta tak aum lo e pathian kapa kan ti khe chu thuak in kan ti se so mi khe sa chung lei ta takin ra lo mi chun apan hi na ka zeda achi tira chun pathian kapa kan til heya our Father who is in heaven van chung khua e ummi ti khanan tel ding kha akan afil ri min ha chu Zaironga da van chung khua ummi ti he tel hi haunga pathian chu ni niam te kan pe tlai seman selo omri mi chu pathian chu nadu pau e na tu akho mi na ho esalo nadu pau e na tong tham kho mi na roi kho mi esalo upatiza in na biak ning na chamri ding ase na hoi mai a chun nadu pau in kola seman selo tha na chamte ka chun nadu pau i va la tha na chamte ka na thilung te iru adlo zai hida pathian upat nak sang apek zaitin ko mada kathin long ta kai pathian he upan nakapek ti rot lo khaning te bacham cheu kha chu i khacham he athamo akante nadam ko achun ilha na khut ibil thathut ase chu pathian upat lau ase chu pathian khan na hoi ban to kin ro acha cho na hoi ase ka na te na du po in ti kholo mi pathian van chung khoi ummi ti mi cho he is still the one to be feared respected honor kan ma lak e ummi pathian se ka na kan ma he ai hlat ri the mi pathian ase e pastor ka silai te ha commenter merang pa pakhat ka hal mi chu kha pastor siding ka sichang ngak chiak sina atun ding a hen katla ko zaitina ngak chia sina pathian reng ka tun te hen ruwa na ka cheu kho mi ummo te ka hal akati ti mi chu ngak chia sina na te ga an tong ka am va seman salo an ma ban to ke va la ka te Zaironga tia chun pastor na si na kha ani upat thiam lai lo pathian zong kha kan ma ni nei niam te in kapa tin sung loi takin kan au kho mi asina te in kan upat thiam kan ti za thiam khe ha chu cha chun dam ko bu i bu na in thacham chu pathian upat lo sa dam ko a chun a thu del thu a si kho chun na khu na bil ko a si kho cha a bok som bok ko
pathian upat na sang big da pek thana cham tika zeronga mi zone ha pe pastor te ni kam dan leng ha kan zau tin ha ga adam lo mi operation ai tu ka min ha pe pastor te ti upat a an thau chu nang ma le kai mani pathian upat ok tlang na si ti tung e tha kan chmi I bu nai tha cham anga lo te pathian hi tha kan cham te ka upan nak sang bi kan pek ding asi ti te khadong kha hi ka man te va chim padu chun apan hina avan lu selo apan huina chun zaida se pathum na chun zaida si dia chun when we pray tha kan cham te ka hen our prayer should be focused should be God centered ti kha van chim kadu tha kan cham te ka pathian chu ka pa van chung khu mi ka pa ti in kan address kan au kan ko long selo en zaitina kan thakan chamring ding si ti achon thakan chamte ga pathian tu kha kan focus dio ding ase hi ga ati mi chu hallowed be your name your kingdom come your will be done on earth as it is in heaven ate the 3 years khe thakan chamte ga apakhat na kan tu masa ding mi chu pathian sumpar nak pekhese higa the 3 years kan timi chu years ka chu pathian kha so du mi se hallowed be your name na min chiang chu upat se ko se na your kingdom come na pen nak chu rung tlung chang ko se your will be done na du nak chu van chung bangin velai chung hen tu ase ve ko se tha kan cham te ga pathian ka pa kan ti di hu kan chem ding me chu kan du mi hal chok se lo en amin chiang upat na thang that na kan pek masat ding kha ase hi kam hun te a hallowed be your name namin chiang chu upat sikau se atitia hen name ne refer me min ti min refer me cho min sa so khe se lo cho ram kyo thang ti kamin khe keima he then o athalo katu mi he jong then o athalo namin hi namin thiang chu upat sikau se titia hen pathian amin zong se atu mi character zong a sinning zong he upat di sikau se tikhido chimdu mis chu a sinning vial te upat sikau se thangtha sikau se tikha kan ni chu kan sim ding se atu mi vial te zong kan upat di ding a ser mi vial te zong kan upat di ding a ser mi thil ronga atu ami thil ronga asining ronga pathian hi thangthat na kan pek masa ding kase chuna pan hi na chun your kingdom come na pen nak chu rungtlung chang ko se ate when we pray thakan chamtega zeitna thakan chamri ding ase ti achun pathian pen na akau chin na ha ding cha thakan cham ding ase pathian pen nak ti me chu a big into it is already here not yet fully june chim ni mu chu pathian pen nak chu kan la a he chang siman salo tling te ri lo pathian dot na kan thei pathian ni kan thinlung auk tika khen chu chu kan la ka kan thinlung kan nun na pathian pen na atlung ti cham ka se pathian ni na thinlung auk mo chon zai da thakan chamri ning se tia chon na pen na lung tlung chang ko se kan ti na thakan cham chi ding mi chu pathian ni rian tuan tu tam pi atharin ha ding cha jong hen thakan chamri ding chu se mathai dal kwa kan hu mi chu jisu khri khol aton te ka mi pi kha mu na te ka azang fa na chu te ka azul tun ha film mi na chu rol tuan tu boy sena thawa chamo rian tuan tu tampi atha nang ha thawa cham ote nihin ni ha hen thong tha athei ri lo mi an tam tuk re chu cha chun pathian thong tha achim ding mi kan kar nang ha pastor te kan kar nang ha bible siang akai du mi kan kar nang ha evangelism kan kar nang ha
missionary zong kan kar nang ha ding cha hai tha cham mu se cái mà này cái sát đủ thà tắc cho dây đa si thì chun căn mạ CBMC lắc thêm thêm mà hen akal du mi pakhat tel chu chu si thì cái tham nak sa hinu kumpra mo kumma kumpra kara hin so căn mạ lắc bak in a chu du bak mi ram dang ava chu ke ram moi na sa thong tha chim du mi na i chu se ma bak he tha ka cham mi chu se khăn ha cha zong hai thla cham se chun apan hi na chun pray for the lost thi do na thei ri lo min ha cha za thla fak pi gan cham ding se chun apathum na ga chun kan ram ok tu na cha thla gan cham ding se pathian ok nak chu pathian ni mithin lung ok khe se pathian an ti za he pathian du ning an nung khe se kan ram ok tu na he pathian an ti lo hi an ma du ning po in lo an se a chon Satan du na kar chin chin hi kan da lai pi hi zau ko cha apakhat na ka homosexuality nu la nu pa la pa legalize an to chun abortion zong legalize an to nau tha na khi zerong ada legalize antu kho zerong ada vo an thatika pathian ti zana omlo te in yes ti an vo kho te achun an thil lunga pathian uknak pathian ti zana ti mi omlo cha ase chu cha chun kan ram uktun ha ni pathian an ti zana ha kha kan cham ase nai te a UK a chun an vo e zeida an tu ati a chun nau tha ti mi he a chu hlan le tiang he tha kho ding in bi an khia chu long selo in 24 weeks hlan a chung po chu tu kho sela se an ti mi kha tu kho sela se 24 weeks a chung e a tu mi no a tha mi chu sol put se an ti mi kha asitilai lo atu chu 24 achung e antu azonga solput tilai lo zawza ni tlai kho zonga te lo investigation to kho zonga te lo prosecute zonga te la lo khati kha ankal pi choma kan valai kan ram uktun han hen pathian anti za lo achon kan valai pi hi sulna moina akar chin mo mala chu cha achon pathian sena tha chamo se pathian ati izami hroi tu an sina ha ding cha tha chamu se ki zong kha wan chim kadu chon apathum nak a chon zeida si dia chon your will be done ti kha chim mi chu se nadu nak chu van chung bang in valai chunga hen tu asive ko se ate hi thana cham nak asemo nadu nak hi van chung bang in valai chunga hin tu asive ko se ti na thacham khe zaulo asemo aselowa thana champowa nangma du na hal mi dana se ulanao nulapa na thachama ai do big mi chu nangma du nak tu se ti hi so pathian keima du nak sala se nangma du nak tu se ti khido thacham ai do mi pathian thilung aton mi chu se chu kan di chu thakan chama kan ma du mi kan chime pathian du nak chim cham chu kan ngei te lo thacham hi atatak a chun kan ma du mi nga nak selo chu pathian du mi kan nun na atlin nang hadin cha do chu kan zia za pathian du ni asinang ha kan bia kan kai chu mi bia thum asinang ha khri moi sam kan ken chen nang hadin cha do chu kan ni chu kan ma du na nga na long kan man chu khi asalo khri fa zul tu na thacham nak chu pathian nang ma du nak tu hi kanon na atlong ko se kachung khar atlong ko se kan khu atlong ko se kan ram atlong ko se ti hi do kan du big ding chu ti chun
thla he kan vacham ding ase ti te kha bunchim kadu kan du na Jisu Christ jong example kan se pek mi chu athi la ya kesma di numa thla cham te ka no my will but your will be done ti kha cham mi chu so we must surrender all our will to him kan du nak vial te taksa le kan du nak vial te hel hlo ne boy pa nang ma du nak tu se ko se ti tu in thla he kan cham ding ase ka kha Jisu ne kan chom pek mi jo si ti te kha van chum kadu chon apali nak a chon apali na van kal usala apali nak a chon when we pray our prayer should be focused on our needs rather than our wants thla kan chom te ka hen kan du mi nak in kan her mi cha thla kan cham deu ding se hi ga ti mi chu mathai dal ro chang hai khat en chang hai thum ti a khat mi chu give us this day our daily bread ate ni fa te kan her mi rol chu ni hin jong hai kan pe ko so ate chuna pan hi na ti mi chu forgive us our debts as we also have forgiven our debtors ate mini kan chunga thatlo na antu mi kan ngai thiam na bangin kan thatlo na chu kan ngai thiam ve go ate Jona pathum nangati mi chu and do not lead us into temptation but deliver us from the evil one ate ahar mi ne sak nak chunga kan phakter so la mi thalo pa sin kha him te kan kham ko so ate minung kan nun na a hen kan du mi chu atampi siman selo kan her big mi na pol cho hi pathum thlacham na hetling our deepest needs are found in this request daily sustenance forgiveness and avoidance of sin hi na pathum he na cham a chon na her mi vel te tling cha apakhana minung ni kan her mi chu zeda se role ase ni fa te kan her mi til ro asa na hen kan hal ton hala ni fa te in pathian sena boy pa ni hena ka her mi rol ka pe ti thla cham mi kan umma kan ni western american ha achon zaite na thla kan cham ti achon rol cha achon til rol po chom nak cha achon kum khat cha voi khat na dong kan cham cho boy pa tu kum jong rian tha te ka tron kho na ha po ka po kai chom kho na ha ti do kan cham cho ni fa te in boy pa ka her mi ro ka pe ko so ti kan cham lo cho chu ni alang ter mi chu zeda si ti achon boy pa ka nei bau chan hi at der tok atlom tok ti halang ter cho kan thai ding mi chu rian jong kan tron ko rol jong he kan kho ko na te kan phil loading mi chu rol vial te ni fatin zai pau thil tha pa pau he pathian sin arami an se pathian ni fa te kan help mi ro kan pe ko so kan ti a hen kan ma ne kan ti kholo rian kan tron kholo cha khen se lo cho ama sin ama thong kan tron kho mi se ama kan ni bau chan kan lang ter khi do se cho chu cha chen ni fa tin boy pa kan ni bau chan hi lang ter usi ti jong khawan chim padu chona pan hi na nga chon forgive us our debts as we also forgive others midang thatlo na kan ngai thiam na bangin kan thatlo na kan ngai thiam ve ko kan ngai thiam ve to ate chuni achim du mi cho tha kan cham fa te kan sual na khe pathian sena kan phun ding ase pathian sena ngai thiam na he kan hal ding ase ni hinia zum tu tam pi chu sual phun he kan har tok sual phun ding na athai lo mi kanom atling tok mi a khen kan ro pathian do na kan thei ka e kan phun mi kha za lo do thiang tharau ni kan chunga thiang tharau kan chunga chang nu a chun kan sual kan pal na kan hal teri phuang ding mi kan ngei song za kan pal na kan mu zong za kan chem sual mi kan mu zong za kan sual na kan phuan te ka hen
zeda om dia chon sual na kan to tega pathian he hoi kom nak petle na kan ngei mi athum tok mi petle na kan ngei mi achat simen selo kan sual na kan phuan tega chon pathian he kan petle na kha atha chan pathian sina kan lom khau than hi gam hon de dom chum ka du mi chu a spiritual mature person do not make an excuse for his sins. He confesses it. Tharau leya nutling patling asimini chun aswal na hi athu lo excuse zong ato lo kaswal tin boy pasina aphuang. It is how we are sanctified. 1 John chakwa pakhat nak dal khat changko na ti mi chu if we confess our sin he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness ate junia lang ter mi chu kan sual na kan phuan te ka hen kan sual akan nge thiam long saloin kan sual na akan to akan thian sual phuan hi kan thiang na se khri mui sam kan lo chen na se tu cha chon zum tu na kha kan sam te ga sual phuan na ngei peng hi izom ose kan sual na hi thu lau se excuse song tol hau se nava pa song va blame la nanu pi song va blame la na siblings of va blame la nanu na boyfriend na girlfriend na hoi zong va blame la do not make excuse for your sin. Confess, admit your sins, confess your sins to God. That is how we are purified. That's how we are cleansed. Apatum nak te achon. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Ate. Tu for nak chunga kan phak ter hla. Mi thalau pa sin him te in kan kham to ate. Hi debate tam pio. Roman Catholic, Froi tu Tleja, Pope Francis Nikan, he can hakat long pa rak timpa. Zero ati achun, do not lead us into temptation. Tuk for nak chunga kan phak ter sola ati tiaken mirang hol enso tuk for nak kan froi la tin hakalo chaken wording hakan thlang hamo ante. Semasalo Bible chuan zau te ahen a word hi aman mi jo sekau. Na te a chim du mi te khe aidang tikhe anti tha cha an thlen than lo hi ga chon zeda se dia chon do not lead us in temptation ati dia hen it does not mean do not bring us into the place of temptation or don't allow us to be tempted tuk for nak mun a kan phak ter la tikhe chim du mi salo chon tuk for nak he kan chunga tlung ter la ti jong kha chim du mi salo zero nga ti a chon God has done both with Jesus. Jesus Krika ahau ni da thase rama tok fording a roi tia cho pathian thiang tharau se pathian ni hen tok for nak muna chan zai ma cha kan phak ter ko chun satan ni tok for dinga hen pathian ni akan sian ko na te en ummi chu pathian ni chu zaitak mana akan tok for ballo. What it means is do not let us come to temptation or don't abandon us in temptation. Tok for nak chunga kan kal tak sola ti he chim du mi chu se tok for nak kan phan simhan selo tok for nak hun kan ti akhan boy pa keima long ka si kholo ka tai kholo he ko pi zong zal ko ti khia chim du mi jose chuti ka chim te ka tuk for na kan in e sol nak chung kan lu ti akhen pathian sol kan phot kho hamo phot kho la kha chu kan ma der thom asa choice kan ngei lo cha ase cho choice kan ngei lo cha ase lo choice kan ngei ko kan sul pawa sul na kan to pawa hen that na kan rak i thim kho zong za
Pathian kan rak ithim kho zungza chan ze maza chu pathian ni hen akan nek sakve chon Satan zong kha tok for denga asian ko ze ronga tia chon tharau le than na se tharau le an nutling patling sin ha se ti kha kan du cha ase chu cha chon zoom tun ha nek sak nak ten ha Satan ne tok for nin ha hen kan ti ding asalo kan ti ding asalo chon thakan chamtik zonga boipa Satan hi katok for ter hla ti zonga thakan cham ding asalo kan cham ding tu chu boipa tok for na muna kum te ka Satan ya katok for te ka kakal takla ko umpi zungza ti tu khi kan cham ding chu se adong naka until mi chu doxology khase apanga na kha apanga naka ti mi chu for yours is the kingdom the power the glory forever amen ate pen nak no le lengan nak le upat nak chu zungzal na chu ko se ate atu kan bible kau u kan ti nak kha ze rong ada se chon nan real ve se chon nan hu lai hi tha e zarfatin kan chimpeng mi sentence kan bible chunga omlo no te tu khen akan tial piak la no te tu khen akan tial piak en ti mi chu pen nak no le lengan nak le upan nak chu azungzal na chu ko se ti hi bible le mi chep khat a chun until chi ti kha no te akan chep piak e ke King James a chun om chun NASB 5095 azong a om semanselo modern translation third yo ESV and NIV table na a chun om ti lo aum hana bracket te khe akan to pya atu zong he keima zong he bracket te kan che pya kha zero nga ti a chun hi mathai ni atil mi a I tell lo New Testament manuscript ahlun dio mi na sena hen ara itel lo original a hen ara itel lo cha hen atui modern translation pol ne chon kiki an phiat lo zero nga da hi an rak chap nga tim hian ro te ka hen zero nga dam rak chap ti a chon thacham nak aseti ka zarfatin atu kan ma bantukin thacham naka man andu ti a hen an rak chap mi to appropriate the ending of the prayer for liturgical purpose zarfatin thacham nak an mandu cha khan adok nak akhen an chap mi an et cham mi si tikha ru ami jo se chu cha chun hin ha umle umlo a hen kan boi tu ding cho salo kan man zonga sul zong official hello ti te zong kha wan chim kadu chun adong nak te a tu chuni kan chim mi summary ko ban tu ase chun the Lord prayer is not the prayer itself boi pa thacham nak kan ti mi he kan boi pa Jesu Christ ni chu thacham nak asalo thacham nak asalo kan mani chimpeng di zarfati chimning akan pek mi kesalo simen salo it is a guidance it is a model for us to follow in our prayer life nifatin zarfatinin thakan chamtega thacham kan thiam dion hanganin cha akan pek mi chose atatak ngai nga achon hi zul tu na thacham naktin audio ding se arong cho boy pa kha hi achom piak na lo thacham lo cho achom piak min ha se achim min ha se nangma le ke ma tu ni kha kan mane thacham na kan to kan man mi chose chu cha chun thakan chamtega pathian chu kapa ti ko se chun thakan chamtega pathian du nak tu hi tam dio in pathian sumpar nak cha tu a hen tam dio I chamu se chun apathum nak a chun thakan chamtega kan du mi rum ro hal saloin kan her mi tu in kan her dio mi tu hi hal usi chamu si ti ten tu chuna thajang thong tha kan rom khom mina se pathian il chona kan pe pe ko se